जल जीवन मिशन पेन लिंचिका राधाफान की पियालांग अलांग पोंग की मिमिदा रजोक तोवर बिथे तेजाम ECI pen Karnataka Assembly election surihini rain korake thom arni kapangdak aruni phai cap election arni kapangdak Food poisoning penajok haurag haralong bangkre hinietum keso kachelang nang Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji Lapenan parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jivan Nili kiso pray ningkan people tenga lo kiso a memar ke la son halo ye phong kiso phuo choro phoming mang phukati apa mek choro la son do kiso diabetes kiso bukan arkep lo doai da chulo ghatita kiso chelang nam ulo di mapura chelang amlo di puda chelang amlo gedongka ge farmasi tu ge doai tu ge nesinam jelo dan nona mangela so doai chu det penge asap che do midang tar yang chelo chiklu yon dulu ichu Klardak pen kachini jiapan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom Karbing Life abirta kana ra dona phansetami prime tama birta long pen elisami juli bepi nonarju ikha birtang ton pen Det pia dangalong ke dwara ratu mesen alang ke pajun long je phanpura central sarkar hin pen jal jeevan mission scheme deng ponsi det pia danglong ke do ana rong so pi pen danglok rong so rong bora jolong amta pi pajur ponlo Lason si PHE Hamran division hin pen sai ke deng ponalong linchika rada phanpu panong ponsi JJM scheme deng ponlo Bangso scheme asai ke claim ponji aphanpura MS Lakshmi and Narayan Construction Company aphansi arpu pek ponlo Bangso scheme ke deng pona jok linchika hawar don phokep arara tuma bangke mesen alang long poposi aning chethe ponlo Lapen PHE Hamran division hin pen setami bangso scheme tang pamnilo lapen non amat ke bangso linchika rapena bangke thangnat alam mate a complaint avelang Bangso alam laki PHE Hamran Division Assistant Executive Engineer Amarnath Regipen Ningjipong. Oh, that means government of Assam has instructed us that we should complete this scheme before 31 March 2024. Bonta lang ikha bangso alang kipi. Lang alang pong ki meme lapen kasalam pami minera jok konat si lang ki pale damjima hala so di malong an ki lidam desi to war pi pupe hema hong chatay long pupe si kalili kalang lang di malong li jaman pinlo lake MS Lakshmi and Narayan Construction Company atum amit hang ale aphan kachama tha chot a joini lo putong pupoma mate PHE Hamran Division Assistant Executive Engineer dum kachelang dun kavya jok lo putong pupon po Kadu ka via tangka halang tum government bank sanction na banke 66.22 lapen adona banke don phokep aphansi pethik polo setame pini nirtum ground report mate arong long nang kahumri jipo Amarnath Regi aphan kasi tong pena jokse tong sekot niltum nang le phrang ladak lang sanlo lapen rong aratum han pilo Tame rong along enut aphan ka chitong dam ka ching kia long bangke lang ke dorde la pen pipe pen lang ke li rong al to war along ke li la tong si thai ponong lo Bangso lang ki pia bangke mesen lo Sada lang ke long aphan mu te ke long le jak si ding mona athe arni silong lo pulote hi thi rui bake long le lo Laso lang awar sai doko ka phisata anil tum lang he lang chosok dam nang thu bom lang pulo tang de kupisi ali do lang pose rat pen ningjipong ke long le jing hoi lo ga di Irui bag do kai lo nali ningang samse bangke la pipe ki pi bang chok che pe lo la sopot lo hopta long pen ni thong pan ni tum long le ang par ge long le lo sona jar lo e bi cheng video hote di tum mang so lang man cho khap po long le ke mo ju kang ting srin le tum chi dam nei lang he la puson si non bang a suli bom lo da bang
halapu lang ki pia bang phupen ka chathan pona tengke nili ke klema bangke ladak chun bang pen mai phu alama tengsi lang bangke pipon lo lapen laso arong ara phan lang ki piji aphan bangke litar suri kep an mate inkro hinian choji laso philote alang amat se avelo inkro along lang pleng det matike rara phan lang pi thek thede ji pusi lang ki pi ve ka bang phupen pherang ke thengno pachini don thu tangte naliphan instruction nang ki pi kwana porpen si lang ki pinang ji lapen ani sipen batai kwan se lang pinang la so putha naliphan dak SO tum pen mate executive engineer PhD hamben division pen naliphan lamtoi ki pi ko son son la Nilipan kula adap san pinu kuang ke garanta ahok pe dude lapen nili la lang kipi bang munitum kipu bang dore pi aku non kipu dun ajak tumpu nili garan duti ke pichiri pen pitai si kita ini pula nili gipiali ada bipia ahok la prang bang tela pu ada pinoi pulo mat api bang hala daga komiti atung presiden bang pula la pu bang ke ani sampi rongo lapu hapu ahin bangke school lo popo sekolah ayam mana lang dorkar sopo mani le bangsu bama atemang lap lo la ba komiti eso sar tum bang ben komiti nang seng pen nilipan ala tumasar ko mateng pen si nalibang lang pilo hedi hamren ben daniel hi karbiang long live Nihang nire bahawar state creatrok assembly kilik padodet penapi puthot election commission of India hin pen Karnataka assembly election surihini renkore ke thom arni pini pangdak pontang lo ECI hin pen kapangdak pona tengke kebangji aruni phai kep arni kilik padopon po lapen aruni phai krege thom arni bangke angthek paklang ponpo pini election commission of India hin pen Karnataka state assembly kilik puthak pherang kyamai padopon Kibangji aruni phai kep arni Karnataka assembly election surihini renkora ke thom arni pangdak pontang lo bangso hut kapangdak pona tengke Karnataka assembly election bangke kibangji aruni phai kep arni kilik padupon po lapen aruni phai kre ke thom arni bangke aphai kalakha padupon po posi pangdak pon and you may recall that the challenges in the recently held elections were more in terms of controlling the violence, handling the tough topography, making the logistical arrangements, making machines move, the electoral machinery move. Whereas in Karnataka, the challenges are of different nature, which I will elaborate. Well, you eagerly must be waiting for the schedule straightway, but just give me 15 minutes, 10 to 15 minutes to tell you the basics profiling. The term of Karnataka Legislative Assembly is till 24th of May 2023. So we have to complete the entire process before that. There are 224 assembly constituencies, of which 36 are reserved for the SCs and 15 are reserved for the Karnataka long kaddo kave long pharohini ra ingora pli constituency do Karnataka Legislative Assembly ke juro polake non nangkeleji aruni phai ingora pli surihini ra ingora ke thom arni ansi jutponpo athe ke namtang kilik lake aru achiklo surihini ra trainer cap aning kansikido Lasike bangji aruni phai kep arnia bangke kilik paduponpo lapen aruni phai krege thom arnia bangke kalakha arni lo lapen an parta notification arni lake jangmini phai krege thom notification ke badusi arni lake jangmini phai inkoi scrutiny of nominations arni lake jangmini phai inkoraisi candidate atum withdrawal arni ke padusi lake jangmini phai ingora pli kilik arni lake aruni phai kep lapen kerem ke hai kachela kha ponji lake aruni phai krege thom arni pusi pangdak bon schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. State along voter apai non amat ke long pon lake kaddu kavipen
crore pho tokbor hinira isi sose aphai atum vote pipon po lasong bong pen sopin so aphai crore hinira tokbor trok hini lapen soarlo botar aphai lake crore hini tokbor hinira pho sirkem lasong bong pen sopin so da kali soarlo da kali mate transgender atuma phansetami amen thaponlo laso aphai ke long lake kaddo kabe bangsuri flikebra isian longponlo lapen Karnataka long arlu along ke cheng si vote ki pidun change aphai mate mingkan krener kepen athak aphai ke longpon lake laksir kebra suri kre troxira pharohini ra flikebra isi aphai longpon lopusi CEC Sanjay Kumar pen pherangke amaya long ningjepon STs. Let me just also tell you the elector's profile in the state, because a healthy electoral roll is a prerequisite and a foundation for any election activity and an exercise. Total electors in the states are 5.21 crores, of which male electors are 2.62 and female electors are around 2.59, almost equal. And during the SSR exercise which we completed, the Commission laid special emphasis on the, as I have been repeatedly saying, on the inclusive part of the electoral roll and also the human part of the electoral roll. Mingkan trogner kep ke plengtang arta kesar lapenan parta tekok tikia tuma phana bangke hempensi vote pipon po bangso war sai bangke Karnataka long bangke ke cheng silang puta CEC Kumar pen ningje ponthu National Desk Report Karbiang Long Live Muni datum ki choson along penta kisung nang dokok titi sonsi thereponi phai inkoren er kebarni Hauraghat Sankardewa Vidya Nikitan School along Thanbang bang troxi lapen Charlie Osomar bang photum chowmin ke cholong food poisoning ke dokajok keso kachelang nang bangso chowmin ke cholong food poisoning ke cholong logajok aning ke bang sonsi ang thek klang ponlo Tongsekot pen Hauraghat Block Primary Health Center along bangkrehini etoma phan sekelang phan ponsi selang ponlo Food poisoning ke cholong loga puthak ke chovek atum pen kachini dona tengke bangso chowmin Hauraghat arong so pelong ke do Raju Hotel palong pensi keban pusi pachini Na tunggu pihor mungkin cuci lapson mana lah? Caw. Kuna pelan cawan ke? Hotel bang sana. Na tum istaf mah? Istaf lo. Bangkon bagainya. Ini ke 12 jam है 12 jam से इधर सार बंग है सेकंड सार बंग जुचे या सार बंग चुल है जो आके सब तने वाला बात Oh, anjing lah. तने di bang asa उसे जो चल है का बाकी लो बन का Ahormu ke nama yang kemanik nih? ahok ke nan tane mas ke nan Nang masih enam lo. পৰ্যায়ৰ পৰা তেওঁলোকে সেই অটল টিংকাৰিং লেব যি আছে আমাৰ অটল টিংকাৰিং লেবত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট বনাই আছে আৰু সেই প্ৰজেক্ট বনাই থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও চাওমিনটো খাওঁ বুলি ক'লে তো স্কুলৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে মিলি পেলাই সেই চাওমিন অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে তো ইয়াতে হাওৰাঘাট বজাৰৰ এখন ৰাজু বোলা এজন ল'ৰাৰ দোকান আছে তাৰ পৰা আনিছে বুলি মই গম পাইছোঁ আৰু মই নাছিলোঁ তো তাৰ পৰা আনি সকলোৱে খোৱাৰ পিছতেই 10-15 মিনিটমান পিছতেই মানে সেই সকলোৰে মানে বমি হৈছে Bangso food poisoning po biurta police atum karjudun long pen Hauraghat Police Station OC Monjeterang ati matum pen Tongsekot pen Hauraghat Block Primary Health Center along palidun lo saike do anta chepari dengpon lo আজি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ 5 গৰাকী শিক্ষকৰ লগত 7 গৰাকী ছাত্ৰৰ কিবা এটা প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছিল এই চলি থকাৰ পিছত পেকেট লাঞ্চ চাওমিন আনিছিলে বজাৰৰ পৰা এই খোৱাৰ পিছতে প্ৰায় 12 জন মান শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ মিলি তাৰ ফুড পয়জনিং হৈছে বুলি আমি ডাউট কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি ফুড সেফটি অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ Hauraghat pen Harsing Rongpi Karbiang Long Live Pini thereponi phai inkora sirkep arni ada por phai kebra chiti ma por malom khatkhati raikom sai khatum joy pen birta ke longa teng pen Lahorijan Tea Garden along anarlo por phai krehini rachiti ma por malom ke ton kelang asai deng ponlo bangso hut honthe memea ganja ihu magaria long pen long ponlo laban bangso asai long ka cherabdun bangke thomatuma phanta nebing nang ponlo Birta kelong duna tengke ada por phai kebra chiti ma por malom khatkhati raikom sai khiatum joy pen birta longsi anarlo por phai krehini rachiti ma por malom Lahorijan Tea Garden along keton kelang asai deng ponlo bangso ahut ihum varnagari registration number AS01MB 4394 along honthe pen ritarlip dunsi kaddo kawe lintro kebra isi tokbor plikebra isi anaganja nepon longlo
Bangso sai lang no ke claim atum raikom sai ki ari deng ka chingnang check bangke thoma tuma men laki Mohibur Rahman artan ikan thongkep Muhammad Bhaiti Ali Asopo Muhammad Dildar Hussein artan ikan inquire sirkep Muhammad Tajamul Hussein Asopo lapen Babul Sik artan ikan plikep Karitang Abdul Salam Asopo la bangke thom atumta Morigaon district asorpu pang thekon pen nep ingnang ponlo Labangso asai ke pachun ponalong SI Nito Saikia pen Japonsi SIP Somdon Swargeri Asi Dipak Bora PS staff 20C Battalion CRPF staff Camp CCI Bogajan lapen Dudu Colony Group B VDP etum serap chetosi bangso asai pachun ponlo মানে মৰ্ণিঙত আমাৰ এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে আৰু এই ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এটা নাকা ইয়াতে ছেটআপ কৰিছিলোঁ আমাৰ লাহৰিজান বেক চাইড যিটো নিৰ্মল টি ষ্টেট বাগান এটা ৰোড আছিলে তো সেই বাগানত আমি এটা নাকা স্পেচিয়েলি আমি হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি এই দুডু কলনী ছাইডৰ পৰা এখন ভাড়া গাড়ী আমি ইয়াত ডিটেইন কৰিছিলোঁ আৰু গাড়ীখনে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তো পিছত আমি গাড়ীখন ক্ৰয়ত কৰিবলৈ সক্ষম কিমান পৰিমাণৰ গাঞ্জা 61 কেজি আমি পাইছোঁ তাত কেইজনক আটক কৰিছে আমি 3জন আমি ব্যক্তিক এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ঘৰ কিবা মৈৰাবাৰী হয় মৈৰাবাৰী বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ পূৰ্বতেও ছাৰ তেখেতসকলে এই ৰাস্তাত সেইটো বিষয়ে তদন্ত চলি আছে বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব বজাৰ মূল্য এপ্ৰক্স 5 লাখ ওচৰা আটক কৰা লোক কেইজনৰ নাম এজনৰ নাম মজিবুৰ ৰহমান মই কৈ আছোঁ মজিবুৰ ৰহমান এজনৰ নাম মহম্মদ দিলদাৰ হুছেইন আৰু এজন বাবুল শ্বেখ তেওঁলোক ক'ৰ বাসিন্দা হৈছে তেওঁলোক মানে কিবা মৰিগাঁও হয় মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ Kene ponlong aganja kedoan kelang cari ponjiapan Bokajan PSOC Moblik Brahma Pensi arona tang pen cepari deng ponlong Bokajan penanan terang Karbiang Nong Live Pini prime time berita ke lapuan si kan tonik lo